جا ارکسلا ولوبن تماشاوان نبرز بولتانا دمجمیر شش تایبت روجاوای کردستان و سوریه دست پید که و افجی سرنوچن. لكردستان وسوريا بيدد كولاندنا تونلاند بردوام وحتى وكايرو يازدكس بونا قربانين تونلين بيدد ودنابوان دزاروك جيهنا رجيما أسد بريارة ياسايا كدرباري وندابويان دركر ورغوري برياري وندابوي بمرنه وورنه تومار كرن جميل بايك سروكي كجاكي قفا كنترول كرنا يكيتين اجتماعي كردستان ديداو دبيجا چكدارن پككي مالباتا طلباني دپاريدن سرکرده‌ای ارتش آزاد تکز دکه که ارتش آزاد آمده بجداری دشار روشالات چمی فراتی ده بکه. دوباره سلاوه پیشوازی پیروزباهیان یا سرکرده کرد عبدالرحمن آپو لأوفیسا پدکسی یا ریخستنی لحولره دوم روژا خود بردوامه. به وخوندنه که فرمیج سروک مسعود بارزانی سرکرده پارتیا دموکراتا کردستان سوریه عبدالرحمن آپو جبر یا دروژان و گهشتی حولره. سرکرده تیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه به وی هلکفت داخلیانی کجبو پیشوازی میوان و کسین پیروزباهی سربسبردان آپو بکن بلاف کربو. تدهاتیا کول نواندار خستنی آپدکسی لحولره جه روژا دوشنبه تا پنجشنبه واته جدو و جده مجمیر 5 تا 8 شوه و پیشوازی میوان پیروزباهی سربسبردان آپو انجام کمیته نواندی آپدکسی و ورکرن دوهجه یکم روژبو که پیشوازی آپو با یکی برفره جالیه سرکردایتی کادر اندام و آلیگرین پدکسی و انکسی و ملت کردستان سوریه و هاته کرد. بله تماشاوان هجا وکو لسر اکران آرکی دیار دبن افجی مراسم پیشوازی کرنا خباتکار عبدالرحمن آپو دروژا خوی دوم ده بردوامه و بریارت روژا پنجشنبه او مراسم بردوام بکن مراسم پیشوازی کرنه لأوفیسا ریخستنی یا پدکسی لحولره پایتخت هرما کردستان بردوامه بریاره روزانه دمجمیر 5 ایواری دست پی بکه و تا 8 ایواری بردوام بکه. بله تماشاوان هجا عبدالرحمن آپو به وخوندنه که فرمی جالیه سروک بارزانی و گهشت حولره پایتخت هرما کردستانی و بریاره دروژم بیدجی هفدیتنه که لگل سروک بارزانی بکه. باجار سرکانی جیج تونل و ماین چاندین پیده به پار نبوله و تفگر اکل سرکانی جالی چکدارم به سر پیده و هیا جالی اکی و تونل دنوا باجر دتینه کولاندن و جالی اکی دن و ماین دبن دار الکتریکان دتینه چاندر به راپورتی ده. لفو تفگرک نزلال لسرکانی جالی چکدارن به سر پیده و هیا جالی کی و تونل دنوا باجار ده تین کولان و جالی کی دن و ماین دبن دار الکتریکان ده تین چاندن.
Divê derbarê de vîdyona taybet gihiştine destê arkê tê de welatiyek ji bajarê Serêkaniyê mayîna ku ji aliyê çekdarên PYD ve hatî çandin eşkere û destnîşan dike. Lê sosyal medya jî ev çend roje tê bilavkirin ku welatiyên bajarê Serêkaniyê dev ji malên xwe berdidin ji ber ku tunelên PYD di nava malê wan de derdikevin ji ber wê yekê metirsiyeke mezin ketiye di nava welatiyên Serêkaniyê de û bi taybetî piştî wê new vîdyoyên çandina mayînan dibin darên elektrîkê de li bajarê Serêkaniyê. Li gorî jêderan ji ber barîna baranê dengê wêranbûna Çînên zevî li gel dengê kombona avê di tunelên PYD de li bajarê Serêkaniyê tê bihîstin. Di dema borî de 5 welatiyên sivîl wekû karmend di kolana tunelên PYD de li gundewarê Serêkaniyê kar dikirin û ji ber wêranbûna tunelê bi ser wan de jiyana xwe ji dest dabûn. Dawîtirîn zanyarî li ser tunelên PYD li bajarê Amûdê jî sê xaniyên welatiyan li nêzîkî mizgefta Salahiddîn li ber wêranbûnê ne û xwediyê xaniyan ketine di metirsiya wêranbûna malên xwe de ji ber ku tunel dibin xaniyê wan re derbas dibin. Di dema borî de li bajarê Amûdê sê zarokan li gel çekdarekî PYD di tunelê de jiyana xwe ji dest dabûn. Li nêzîkî dibistana Beşar bin Bird li taxa Ezîziyê ya bajarê Hesekê jî di encama wêranbûna tunelekî bi ser PYD ve du çekdarên PYD jiyana xwe ji dest dane. Li gorî jêderên taybet li Kurdistana Sûriyê bi taybetî li bajarê Amûdê û Serêkaniyê û Hesekê 11 kesan ji ber tunelên PYD jiyana xwe ji dest dane. Sê ji wan zarok bûn. Kolana tunelan li tevahiya deverên Kurdistana Sûriyê ji aliyê çekdarên bêser PYD ve tê encamdan û matirsiya dubare ezmûna Efrînê li deverên dinyên Kurdistana Sûriyê di nav welatiyan de bilav bûye. یک جه خندقین هزین ریوبریا خسریا سر به پیاده و کلباجاری عمود دبن مالین خلکه ده کلابون دوهل حوشا سه مالان ده لنزیک مزگفت صلاح الدین هرفی و زیان مادی رودان به کوتو زیان مروی انجام بده. لکولانین سرکه و ناو مالان دبن مالان رو لدورا مالان تورک جتونلان لباجارن دورا جزیره روجاوای کردستان جالیه ریوبریا فرسکری یا پیاده ده کولان. او خندق لگور کو پیاده ده بیجه جبو بکارانین ده دما شر اگر هاتی ده تین کولان. لینای و شارتن نسرکفتنا پیاده دویگاوی ده لعفرین روجاوای کردستان و تاویوه که جی پیاده بردوامه دوی پروژه خوی پوچ ده. نتنه نسرکفتنا پیاده دبکارانینا وان تونلان ده لی هروها پلانا تونلان بگشتی جالیه سرکرده ین جدابوی ین پیاده هاتیه فروتنج بو ترکیه. نهاجی او خندق مزن ین تیرا تفگرا سی مروان دکن دو کوربونو پعناهیا خوده نا گنجه لگل کولان انزراف و خانیکن آخه ین ملت هجار ین ولاتی روش آوای کردستانه. و نتنه زیان گیهان دیه تورا در بسکرنا آوامالان و بویا اگرا بن آوونا حوشی ولاتیان لی هر وها نها هجمارک خانی دمترسیا رو خاندنه دنه و تین والا کرنج خودین خو. لی باجار عموده یک جه تونلین ریوبریا فرسکری یا پیاده کدبن مالین ولاتیان ده کولابون لی حوشا سی مالان ده نزیکی مزگفتا صلاح الدین هر رفی و زرارن مادی رودان بیکو زرارن مروی انجام بده. پیاده لگلک باجارن کردی تونل کولانه و الهندوران مالن ولاتین کرد انجام آوان ده هاتنه روخاندن و زرارن مروی جی هاتنه تومار کرن. لوان شندی یک جزاروکن عمودیه کوبویا قربانی کود بیست حیوانی سانا بوریده جبرکو یک جتونه لین پیاده کوتجی آوا بارانه ببو او زاروک تیده بن آف بو و جیان خواهج دستا. هر وها دو زاروکن دینجی کو یک جوان جتا خانه جاره یا عموده بو و یه دن جتا خانه زیکی سازه حکومت بو لی باجر بون قربانیین تونل پیاده. سرباری جوانکی دنج اندام پیاده کجگنده دیکه بو دیدما کولاندنا خندقانده خندق بسر در خیا و جیانا خوش دست دا او جوان زاوای پازدارو جان بو. جدرنا تایبت باجار عموده اشکره کرن کو پیاده لیکولینان لگل مالباتن قربانیان و خدان مالان ینکو زرر وان بویا دکه و بگفو ترساندن و زورا خو وان نچار دکه کو بدنگ بمینن. هر وها جدران سربار کر کود انجام ده ولاتی نچار دبن دف جمال خو بردن بکو گلی بکن آنکو داخوازا برانبرکی بکن.
واتە قەرەبووکردنێ. بەریا نەهاژی ژێدەر ناخۆجیهی بەڵاوکردن کۆ سەرکردەیەن پێدێ و هێزن چەکدار یەن بسەر و کۆدەدەما داویدا ژێ پەیەدێ جودا بوونە پرۆژە و بەلگەیەن تەواهەیە تۆنەلێن پەیەدێ فرۆشتنە تورکیە و ئەو تۆنەل و خەندەق نەبتەنێ لەسەر ملەتێک کورد لوێ دەڤەرێ بوونە بار لێ هەروەها لەسەر پەیەدێژی بوونە بارەک لێ پەیەدێ لوەیەکێ مکڕنایە. پەیەدێ بەری بەرێ جوانین کورد بدە شەر خۆ لەسەرێ خەلکێ دیکە شێر لێ لە مەیدانێ ڕەڤێ میناڕۆڤیان هەلدبژێرە و زمانێ ڕەوشێ دەبێژە یەنە چەشەڕا شێرە. ایران لباجار قامشلو دو کسی نناس به ماینکه ریشه اتومبیلکه به سر چکدارین پیده و کرنده انجام ده سرکرده یکی پیده هاته کشتون و یکی دنجی بریندار کت جدر نتایبت جباجار قامشلو را گهاندن که ایرودانی سبه لباجار قامشلو به تایبتی لطاقا کرنیش دو کسی نناس به ماینکه ریشه اتومبیلکه به سر پیده و کرنده انجام ده سرکرده پیده به ناو هوزان بابی عگید جانا خواجی دست دو چکدار کی دنجی بریندار کت تدما تقین تانهانه هاتی زانین و تو آلیان تقین الخونه قرتيه. دل دوانك تایب دجبو ارکه جدعان علی اندام نوناراتیا هریما کردستانی یا انجمن انشتمانیا کرد سوریه راگهاند کو انجمن انشتمانیا کرد سوریه بریارا چونو هاتن ادنا برا هر دو درگه فیش خابور و سه مالکاده بریاره که ارینی دبینه. معبرة فيش خابور ام بريبريا ويرا اخفين قوتن ولا ايرو باصا دست بكريه بلما راوستاندن گوهستنا خلقي يگو جاري بلميت شون دهني بويرك چه بو يك كرمند معبر بخوا جاري خوش دست دابو نتيجه بويرك و بلما البرابي چوبو هجر بريار ستاندن انه خلقي ما ایگو چونو هاتنه دکن به ترمبیل نقل بکن سر پریر و درباس ببن ایرو دست بکرنا بلکه هناك اشکالی و زحمتیه و هر سه روشکا هبن بس و اكيد بريك و بيك و تازه تایبه ام ایمان بینی تشتکی درست و باشه گرک جمیج دبو بانه بری بو یرچه ببن بس ایرو جی دست بکرنا ساعتا و خوش ام بینن بهتر خدمت عملت ایمت که ايش وزحمتيه وقد بينن دچونو هاتنه ده سروا كيم دبن وسفك دبن او هولو باشا ام بينوك انجمانا كردي تشتكي گلكي باشا نونرا شپیلا پیشاروجا کرد لهریما کردستانی اسمهان داوود جار کرا راگهاند کو او انها هولین جدید کن اجبو یک رزیا شپیلا کرد لسوریه به هر دو بشین خودی آکر کو ادیده مکانی زیگ ده جوینه کدوی درباری ده لهولی را پایتخت ورالی دار خستن جهد الخوشیه یگو چه پارتی گو نیز ببینن برامان و نزیکی هفدوی بگی نزیکو امک شپیلا پیشرو براسی تا استنگیل پیشام تنن ام دو گفتگو یادنن وش خبر یارد من اتالی مکتب علاقات گو برياري بس نزیکو الهفدورونن وبلكي بشي دنجي نزیک ته هوليره ان شاء الله ام بهيفين هاجر ام بگن بريارك تالي ام ببنيك ام دا خواز دکن گنو چه پارتی کردی نزیکی هفدوها من رامان ام ببنيك جبو يعني خطوة بو يغريزيا تفكير سياسي بتبعي. جميل بايك سروك كوما جواكن كردستاني كجكا كو بسر كردايتيا بكاكيتي ناسكرين ناما يكن هنيج بو ملواتا طالبان نشان دو تيدا غوتا غير يكيتي نجتماعي كردستان دجاتيا بكاكي بكا بكاكي كار ديچن دمجمركي تبايا يكيتي كنترول بكا. دادوریا رژیم اسد بریاره یاسایک درخست الگوری بریاره یاسای او کسی بوده ما 4 سالان تو زانیاری لسر نبنو نخویا به ویانجی وندابو به او کس و بمرنه ورتو مارکرن. ده بردوامی پردپوشکرنا توانن خواد در حق سویلان ده دادوریا رژیم اسد بریاره یاسایک درباره چنان ویسا کسین وندابوی در کره
ئەگەر بریاروەرێ جێبجێکردن ڕژێمە ئەسەد وێژە ئەنجامدانە تاوانین جەنگی ڕزگار ببێ دادوەری ڕژێمە ئەسەد بریارە یاسایەک دەرکرد و لە گۆری بریارە یاسایێ ئەو کەسێ بۆ دەما 4 ساڵان توزانیاری لەسەر نەبن و نەخویا بێ ئانگۆ وندای بێ ئەو کەسوێ بمری وەرێ تۆمارکردن شرۆڤەکارن سیاسی دەبێژن ئەف بریارە یاسای ڕژێمە ئەسەد بەرژەوەندی ڕژێمە ئەسەد دەیە و خزمەتە پەردەپۆشکردنا تاوانین ڕژێمە ئەسەد دکێ جبر بەوی ڕەنگی ڕژێمە ئەسەد نەچار نابێدا کوولستیان بناوێ کوشتیان دێ زیندانن خۆدا بەڵاو بکێ دەست بێجەهوێ بریارە لەسەروان کەسێن کوشتیان ڕژێمە ئەسەد وان بە وەندابووی بناو دکێ جێبەجێ بکێ قوتەی با قوتێت ڕێڤەبەرە ڕێخستنا دادا سووریە لە لاهای ڕاگەهاندە کۆ بریارێک دە دەستورە سووریەدا هەیە بەوی ڕەنگی لێ ئەو بریار تایبەتە بە دابشکردنا میرات و ڕژێمە ئەسەد بەروڤاژیە بریارێک کار دکێ و فەرمان بە ڕێبەبەریان سجلên مەدەنی دکێدا کو ناوێن وان کەسێن لەسەر دەستێ وێ هاتنە کوشتن وەکا وەندابووی تۆمار بکێ هەروەها قوتەی بە دازانین کو فەرزە لەسەر ڕژێمە ئەسەد ناوێن وان کەسێن دێ زیندانên وێ دەهاتنە کوشتن بە بالگە و ژە نەخۆشخانەیە لەشکەری ناوێن وان بەڵاو بکێ لێ ڕژێمە ئەسەد بەوێ چەندێ خۆشگوشتن ناوان کەسان بێری دکێ و خوا بێتاوان دەردەخێ هەروەها قوتەی باز سەربەر کرد و گوت و لە گۆری بریارە یاسایە دادوەری ڕژێمە ئەسەد ناوێنوان کەسین کو هاتنە کوشتن بێک و جەه سەدەم و دەما کوشتنێ وەرێ دەست نیشانکردن تێنە تۆمارکردن ئەو ژێ دەبەرژەوەندی ڕژێمە ئەسەد دەیە ڕێبەبەرە ڕێخستنادادا سووریە گوت و حتاوەکە نەها 200,000 سڤیل بە نەچاری هاتنە بنچاوکردن و 80,000 سڤیل دە زیندانان ڕژێمە ئەسەددا دەناوبەرا ساڵێن 2013 و 2018 داهاتنە کوشتن لە گۆری کۆشڕەوەکارن سیاسیدانە خویاکردن بەوێ چەندێ تو کارتێن فشارە لەسەر ڕژێمە ئەسەد دروست نابن ئەگەر دۆسێ ئەگەرتیان سەر ئاستێن ناودەوڵەتی دووچوون ژێرەوەرێکردن. بله تماشاوانên hêja em ê bêhtir li ser vê babetê rawestin li ser biryara yasaya ku ji aliyê dadweriya rejîma Esed derketiye em ê guftûgo bikin li gel mêvanê me lezgên Heddal yasanas niha bawayekî zindî li gel min e mamoste demata baş be. Mamoste rejîma Esed biryara yasayek derxistiye li gorî yasayê her kesek dema 4 salan de tu zanyarî li ser tune be bu windabûyî wê were tomarkirin yanî li gorî narîna te pirs divir de ew e li gorî dîstûra Sûriye ev yasa çawa tê xwendin gelo biryareke yasayî yana ام اول شيء سپاسیه وقت که راسی اف یاسا بجد تی هاتیه دامزراندن نها حاليا راسی تی منو خاطر اساس جنیتیش برای یاسا راسی دامزراندن كبنة جلكي كبنة جبر خاطري قانون الأحوال الشخصية السورية صلاح 1950 هذا هاتيا دامزراندن يترجي أو تعديلا أو بحثي كن أو بحثها يا شهر صالي بجي أو إنساني حياتاوي أو وجود بيجي حياتاوي أو مرناوي نخيات كي لبشتي وبشتي 4 صالة اعتبار في حكم الميت او رصيد صلاح 1950 او تعديل كسر مادجي خالكيش قانون الاحوال او ياسا احوال شخصيه هاتيه عدلاندن او راسي ب 4 صال يعني شروطي وهنا نان وهم اي انسان اتكاري جدا او قرار بريار اداري در كيف بيج ولا بانسانها خلاص 4 صال سر بهوري حياتاوي جياناوي نخوي امزانه مليه نا ساخه او حياتاوي جياناوي ساخه بس جيوي نخوي او راسي او نهر كستكاري نا انه بريار اداري جير لازمه بريار اداري نكار انه قرار صبا سلطات سياسي او سلطات تنفيذي ام بجر بجن سلطات تنفيذي انه بريارك اداري خبيجي ولا انسانها في حكم الميت جبر خاطر 4 صالات اثناء عمليات عسكريه دا عن اثناء كوارث طبيعيه دا او اثناء زلازل دا جدار شرعيات يعني جيرواتيه بريارا ياسايا رجيم اسد شيء شرعيتها بتكون براستي هجا بريارش سلطات تنفيذي دركبه او برياران نياسايش بنيجي بس هجا قرار بريار قضائي به او شكله يترج بحكم قضائي جير لازم انه بريار تنفيذي يعني سلطات تنفيذي تكاري بريارك يولي دريخه هجا بريار تنفيذي وت سلطات تشيش برخاطري شروط نية حتى شروط نية وهنا حتى انسان اعتبار في حكم الميت في اول شيء يقول او خلا قانون الاحوال الشخصيه دا يا هاتي يا سوري دا هاتي في 4 صال سر ابو بهورن في وجود بيجي الدلائل اللي خرت هبن دليل انه اب انسانها هلاك بها يعني وفاه بها
هلاك بي او انسان او شروطه بها بن حتى بيشا قاضي بيشا محكمه يا شرع محكمه شرعي باثبات كرين دلائل او تشتبه قد مادن فرضا في بريارك وقول بجن بريارك هبج قرار لجنه هجا او انسان عسكري في بريارك لجنه يا مفقودين تابع وزاره الدفاع في بريارك جوي هب او جبي قدماندش قادره هجا انسان الشرطي او بوليس في بريارك قرار لجنه المفقودين وزاره الداخليه موجود به في هجا انسان عادي به ضبط الشرطه ضبط الشرطه في هب هاتوانا زماندن وانا انسانها مفقوده باش ما مستا يعني دماكو دادوريا رژیم اسد بریارکی بویرنگی دردخه ما بس رژیم اسد جی چی تایبتی دوی دمیده تا گوت اف بریاره یاسه نتشتکینو یجی کبنه جبر چه دوی دمیده اف بریاره یاسه درخست تمام اد بيجم وقت بريار در الكتيبه راسي منو خنا بيستيا انه هاجا سر غاني تشتك هبه راسي منو خد واقع عملي ده امريكا اجبر ابو الي قانوني ده اخ امريكا بيجن ولا تشتك كل هي راسي هاجا سر غاني تشتك هبه انزا بس بريار اد واد بيجم برياركي السلطه التنفيذي در كته او بريار نشرعيه هاجا در كتبه برياركي نشرعيه برياركي نياسايه مخالفه دستوريه مخالفه قانون احوال شخصيه سوريه هاجا بريار قضاء در كتوه راسي او بريار ياسايه ودستوريه وقانون او بريار بريار كي ناي جهتك اداري در كيف بريار في جهتك مخول به او جهتك كي مخوله جهتا او سلطه قضائي مخول ما مست اگر هيا كو ما بس سياسي جوي برياري هبه برياري سي هبه جالي رژیم اسد و هاجا في حال تشتك بريارك تنفيذي هبه اكيد يان اخطاء قانوني هنا يان خلفيات سياسي جير هنا بس امن راسي نقدر بجزم انه والله يعني اجبر خاطري اف خلتي فاضحه في حال بريارج سلطه تنفيذي دركبه لانه قانون دهاتيه ذكر انه بريار في حكم قضائي هو لا انه اي انسان كاره اي جهه اداري اي جهه تنفيذي كاره بريارك يولي دريخه بحصرا او بريارج سلطه قضائي دركبه باش ما مستلزقين اگر دوسايا قرتيان ورا فكرن ام دكارم بيجن نتون يا قرتي ويدام بيدانه بفي بريارا ياسايا رژیم اسد فكيانا الغوريناريناتا نها بريارا اب ياسايا دركتي وقو مقوتته ياسا نها دركتي راسي من وخت من نديت انه والله بريار نها ياسا نها دركتي ياسا بيشتم تاريخا و ديروكا 1950 نهيدا دركتي بس تعديل كي سر هاتيه كرين قانون الاحوال الشخصيه سوري داني صلاح 1950 دا شونا او انسان بيجي 8 صال حتى اعتبار وفاه به استثناء ضمن نصي قانوني دا هاتيه بيجو وقت انسان ونداي بنزان جياناوي حياتاوي ساخه نساخه مليه وفاه بها او جياناوي ساخه بس مكانيوي وقت بيجي نمعلوم به دوي حاله ده وقت 4 صال سر ببولد اثناء وعمليات عسكري ده سر اثناء كوارث طبيعيه ده وقت او انسان مفقود به هنگي باش ما مستمن اگر داني من قوت اگر دوسايا قرتيان هات فكرن نتوين يا قرتي ويدام بيداني واعترافك بفي ياسايا رژیم اسد بكيانا بكرتيش كرم اخر او ياساي وقوا مقوتتا او ياساي كبنه يعني براسي بيا ازما سوري دركتيا بيا كريزا سوري دركتيا جبوي كي راسي ادبينم امين العام للامم المتحده نكار تدخل في ياساي دا كراسي نيرنام يا قانونيه بيجم نكار تدخل بكيش برخاتي او ياساي بيا كريزا سوري دركتيا يعني حاله استقرار دار شي بيا جبوي كي بيجم نكار تدخل تيابكي الا حاجه اساءه استعمال هات وكرن حاجه في حال هات باثبات كرن انه سلطات تنفيذي تعسف في قانوني داكيا هنا برياراتي تنفيذي سر استناد سر قانوني ليش بريار استناد سر قانوني در كثير راستي ادبين برياركي باطل ومعدوم مجبر خاطري تاساس ياساي جرنين يعني بله گلک سپاس جبو میوان ملزگین هدل یا ساناس با یکی زندی تلگل مبوزور سپاس جبو شروع انت جمیل با یک سروک کما جواکن کردستانی کجکا کوب سرکردایتی آپککی تناسکرین نامه یک نهینیش با ملباتا طالبان نشاندو تیدا گوته اگر یکی تین اجتماعی کردستان دجاتی آپککی بکه پککی کار دچن دمجمره که تبایا یکی تی کنترل بکه بهتر بیزانین في راپورتی ده دەدەمە بۆریدا سایشە یەکیتی نیشتیمانی کوردستان لە سنوورێ پارێزگا سلێمانیە بارەگەهێن تەفگەرێن بەسەر پەکەکەوە داخستن و سارکردایەتیە کەجەکە هۆشداریە تەفگەر و بکارێنینە هێزدا یەکیتی نیشتیمانی کوردستان
جەمیل بایک سەرۆکی کۆما جوواکن کوردستانی کەجەکە کۆ بە سەرکردایەتیە پەکەکە تێناسکردن نامەیەکە نەهێنی بۆ ماڵباتە تاالبانی شاند و تێدا هۆشداریە تەبگەر و بکارئینانە هێزدایە ئەگەر یەکیتی نیشتیمانی کوردستان دەزووترین دەمدا سنوورەکەیش بۆی کریارن ئاساییشە بەسەر یەکیتی بە نەدەینێ لێ سنوورێ پارێزگە هەسلێمانیە هەروەها بایک دە نامەیە نەهێنی دەگوتیەک و پەکەکەوێ کاربەدانە کەوان یا توند لە هەمبەر لە بۆ تەبگەرن یەکیتی نیشتیمانی کوردستان و ماڵباتە تاالبانی هەبێ راپۆرتەکە هەفتەنامەیە باس نیوز ئەشکەرەکریەک و جەمیل بایک گوتیە دەما کۆمل ملانە و ناکۆکی ناوبەرایەکیتی دەهەبوو پەکەکە پشتەبانیا ماڵباتە تاالبانی کردە و ئەگەر پەکەکە نەبوایە ماڵباتە تاالبانی نکاری بۆ پشتی کۆچکردنا جەلال تاالبانی کۆنتترۆلە یەکیتی بکێ هەروەها بایک گوتیەک و پەکەکە ببێ دوودڵی لە هەمبەر ماڵباتە تاالبانی وێ تەفگەرێ بەهێز بکێ پێگها خۆیان لەشکری لێ سنوورێن پارێزگە هەسلێمانیە بەرفەرەهتر و بەهێزتر بکێ جەمیل بایک دە بەردەوامیە گوتنا خۆدە گوت و پێویستە ماڵباتە تاالبانی بزانبن و ناوچەین قەڵەچۆڵان گردێ دەباشان و چیای ئاسۆس بەهێزن پەکەکە تێنە پاراستن نەک بەهێزن یەکیتی نیشتیمانی کوردستان جەمیل بایک سەرۆکە کۆما جوواکن کوردستانی کەجەکە تەکەزی لەسەر وێ چەندێک کرد و ئەگەر یەکیتی نیشتیمانی کوردستان دژایەتە پەکەکە بکێ ئەوە پەکەکە کارێ دەچەند دەمژمێرەکێدا تەبا یەکیتی کۆنتترۆل بکێ بەڵێ تەماشەوانن هێژا جارەکردن ئەزێ بەگەرم مەراسیمێن پێشوازیکردنێ لە خەباتکار عەبدڕەحمان ئاپۆکۆ ئیرۆ درۆژە خۆی دووەم دەیە درۆژە دووەم دە بەردەوامە مەراسیمێن پێشوازیکردنێ لە خەباتکار عەبدڕەحمان ئاپۆ لە ئۆفیسا ڕێخستنی یا پەدەکەسێ لە هەولێرێ برێڤە دچە تەماشەوانن هێژا مەراسیمێن پێشوازیکردنێ لە ئۆفیسا ڕێخستنی یا پەدەکەسێ لە هەولێرێ پایتەختە هەرێما کوردستانی برێڤە دچە مەراسیم دەمژمێر پێنجێ ئێواری دەست پێ دکە تا هەشتێ ئێواری وێ بەردەوام بە بریارە تا ڕۆژە پێنجشەمبێ مەراسیمێن پێشوازیکردنێ لە عەبدڕەحمان ئاپۆ بەردەوام بە ئەندامێ کۆمیتەیە ناوەندی یا پارتیا دیموکراتە کوردستان سووریا عەبدڕەحمان ئاپۆ بە ڤەخوێندنەکە فەرمی ji aliyê Serok Mesûd Barzanî ve beriya dirojan geheşte Hewlêrê paytexta Herêma Kurdistanê û biryara dirojin bê de hevdîtinekê li gel Serok Barzanî bike û li gel wî bicive. بله تماشاوانên hêja careke din ez ê dirêjahiyê binûçeyên xwe bikim û careke din eger derfeçê bû zê vegerim bi awayekî zindî ji bo em bêhtir merasîmên pêşwaziya عەبدڕەحمان ئاپۆ ji were veguhêzina rejîma Esed bi awayekî nû ciwanên Sûriyê dixapîne û wan dibe leşkeriyane çar Videoyek yan jî kurte videoyeke belav bûye rejîma Esedê ciwanên Sûriyê bi qeyd û zincîran berev leşkeriya neçar dibe. Li pêş çavên kesûkarên wan lê cadeyan piştî daxuyaniyeke rejîmê mîna lêborîneke giştî derxistibû daxwaza vegera ciwanan ji bo welatên cîran kiribû. Lê piştî vegera wan rejîma Esed bilez biryareke nû derxist û ew ciwan ji bo leşkeriya neçar weke yedek xwestin. Di heman kurte videoyê de yan jî de kurte videoyeke din de endamekî Parlamentoya Sûriyê nerazîbûna xwe ji wan biryaran dide yan jî nîşan dide û dibêje ev çi biryarên û ev biryara raya giştî li dijî dewletê germtir û gurtir dike. Ji destpêka krîza Sûriye û bi hezaran welatiyên Sûriyê dibin eşkenceyê de jiyana xwe jî dezdane bêhtir pêzanîn divê raportê de. Ji destpêka krîza Sûriyê û bi hezaran welatiyên Sûrî dibin eşkenceyê de ji aliyên cuda cuda ve jiyana xwe jî dezdane. Îro toreka mafnasiyeka Sûrî raportek belav kir û tê de tekez kir ku bêhtir ji 13,000 kesî dibin eşkenceyê de di çarçoveya 7 salên borî de jiyana xwe jî dezdane. Tora Sûrî di raporta xwe de tekezî ser amarên kesên dibin eşkenceyê de ji destpêka krîza Sûriyê sala 2011 yên ku jiyana xwe ji dest dane kiriye ku gihiştiye 13,197 welatiyê Sûrî di nav wan de 167 zarok û 59 jin jî hene. Wate 99 ji sedî ji hejmarek giştî ji qurbaniyên dibin eşkenceyê de jiyana xwe jî dezdane û yek ji sedî ji kuştiyan kuştiyên Daişê û çekdarên PYD û hin grûpên çekdar yên dibin eşkenceyê de hatine kuştin li xwe digire.
تورا سوری ده راپورتا خود بالک شانسرویه که کو 11 کس و دناوان ده زاروکک سردست تروریستن داعش و 21 کس و دناوان ده زاروکک سردست انیا نصرا و 31 کس دناوان ده زاروکک و دوجن ده زندان چکدارین پیده ده دبن اشکنجی ده جیانا خوش دزدانه. ده راپورت ده هاتیه بلگه کرن ناو و آگاهی بهتر جه 121,000 کسی ین کو تانها بنچاف کرینه و بهتریاوان ده زندان رژیما اسد دنه. بریان هاجی بدهان دوسین دادوری ین کو ولاتین سوری پیشکشی دادگاه ناو دولتی کرنه جبو رژیما اسد ورس زادان و داوین دوسل ولاتین نمسا هاتا پیشکش کرن دجی 24 برپرس سوری دناوان ده لیوا علی مملوک سروک اولکاریا رژیما اسد و راوشکار کاروبارن اولهیه ین سروک رژیما سوریه بشار الاسد هاتا پیشکش کرن. اندام شاندا اپوزیسیون سوریه چکدارین ارتش آزاد عقید احمد عثمان را گهاند بو که چکدارین ارتش آزاد آمدن و کوچا و اپراسیون کلشکری لعفرین پیک آنی بون و لدورن کردی به تایبتی لروجالات چمی فرات پیک بینن. اندامێکی شاندا ئۆپۆزیسیۆنا سووریا چەکدارن ئارتێشە ئازاد ji bo danûstandên esîtana ragihan ku ew amadene bi operasyoneke leşkerî li ser deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê pêk bînin. Endamê şanda opozîsyona Sûriyê çekdarên artêşa azad Eqîd Ehmed Osman di hevdîtinekê da ji Ajansa Anadolu ra dazanîn ku çekdarên artêşa azad amadene wekû çawa operasyon li Efrînê û Mertala Ferat pêk anîbûn heman operasyonên li Rojhilatê Feratê û deverên Kurdî yên Kurdistana Sûriyê pêk bînin. عثمان سربار کر و گوت که هبون امریکا لدورا روجهلات فراته بشتفانیه وی جچکدارین پیاده را جسده من سرکنه جبو پاشخصنا پیک آین اپراسیون لدوره و گوت او بهیویه که دانستاندن درباره درکتنا چکدارین پیاده جدبرا روجهلات فراته دنابرا واشنطن و انقره دا ورن لارخستن. بریان هاجی رگهاندنا ترکیه اشکره کربو که چکدارین ارتش آزاد ین هف پیمان به ترکی را دست به آمدکاریین خواهش بو پیک آینا اپراسیون کلشکری لسر روجهلات فراته کرنه. جالی خواه ترکیه بردوامت گفن خواده به پیک آینا اپراسیون کلشکری لسر دورین کردی لکردستان سوریه ین سینوری به ترکی را. به بهانه پارستنا اولهی خواه یا نتویش چکدارین پیاده. کدری اوی بهانه دا هجمارش گندوارین کردی ین سینوری به ترکی را لکوبانی و حریم جزیره تو باران کربو. ده انجام دا هجمارک شهید و بریندار کتبون. اف گفن ترکی و آمد بونا چکدارین ارتش آزاد جبو پیک آینا اپراسیون کلشکری لسر دورین کردی دبا جه مطلسیر جمالاتیان به تایبت ولاتیین گندین سینوری کود انجام و یکی دانه چار دبن برای خوابدن دبر ندن دا کو خوشبالفر و توپان بپارێزن. بله تماشاوان هجاج را کدن امی وگرن اوفیسا ریخستنی یا پدکسی لهولری پایتخت هرم کردستان لجه مراسم پیشوازی کردن لعبدالرحمن آپو امی بشکی جوارا بکویسن. وکی اویج مرا دیار کری لی مکمیاوی و هزر و بیروی و باوریاوی بریبازاوی یا پیروز ریبازا کردایتی بتر هز داگه کو بکار البرخواب دو و جه خواه نلوه اوجی جبوی ما جه سرفرازیه و جه سربرزیه ام جوان کنسان را دبیجن اوی کو ایرو زندانین رش آوا کرنه جبوی کسی کارکر و خباتکار بنچاف بکن او کس او زندانه نه ده خزمتا کردایتی دا نه بلکو کون بن خزمتا دجمنکاری عملات کرد بتر آستانگی لپیشیا پیشوچونا پرسگری که ما پیدا دکن لی باوریا ما بخلکی ما هیا باوریا ما بملت ما هیا باوریا که مکمم بریبازا خویا پیروز ریبازا بارزانی هیا کو او کاودانین هری تنگ و هری نخوش و عمریوانا کرد بیو و دمکی نزیک امی بگین قناخا آزادی و سرفرازی به هزا خلقی خواه به باوریا سرکرداتیا پارتیا ما و هر واسان حوال بندین پارتیا ما و انجمن اجتماعی کردی ما باورگی زورا مکم هیا کو ددمکی نزیک و دیماهیکا وان حفظ رش و طاری و بینو ملت ما بگی قناخا آزادی و سرفرازی
دوباره از سپاسیا و همیاشی دکم کوین حقاس وفادارنج بوی کارگر و خباتکار خو و گرم و گریه هن پیشوازیا کارگر و خباتکار خو دکن هر وسا دوباره بخیر هاتنا کاک عبدالرحمن آپو دکم تو بخیر هاتی سرچاف هاتی کاک عبدالرحمن بله تماشاوان هجا وکو دسپیکا بولتن آمده مگوت ایرو دوم روژه مراسم پیشوازی کرنه لخباتکار عبدالرحمن آپو اندام کمیته آنابندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لأوفیسا رخستنی یا پدکسی لهولیر بریو دچه جه دوه و مراسم پیشوازی کرنه لعبدالرحمن آپو با آوائکی برفره جه آلیه سرکرد و اندام و آلیگرم پدکسی و انکسی و کسایتین سیاسی و جواکی و روشن بیر به ریو دچه مراسم پیشوازی کرنه جه 5 مغرب دست پیدکه و تا 8 ایواری مراسم بردوامن بریاره مراسم پیشوازی کرنه لخباتکار عبدالرحمن آپو تا 5 شنبه بردوام بکه عبدالرحمن آپو تماشاوان هجا وکو دی دست پیک جی ما بحث کر و ما دیار کر به بخواندنه که فرمی جه سروک مسعود بارزانی و بریاد روژان گهشته هولری پایتخت هرما کردستانی و بریاره پشتی چند روژان لگل سروک بارزانی و بجوه شاندر امریکی تایبت جبو سوریه را گهاند که اگر کمیته دستور سوریه نیه آوا کرن دی امریکا کنگره استانه و یه سوچی و راوستینه ولایتین یکگرتین امریکا گفا راوستاندن کنگره سوچی و اسیتانا درباری سوریه دکه اگر کمیته دستور سوریه نیه آوا کرن. شاندر امریکی تایبت جبو سوریه جیمز جفری دی کنگره که روزنامه‌وانی ده 2 روز دوشنبه را گهاند که اگر تا 15 ویمه کمیته دستور سوریه نیه آوا کرن دی امریکا کنگره سوچی و یه اسیتانا درباری سوریه راوستینه. و پیوسته اف دست پیشخاریا روز آوای لسوچی و اسیتانا درباری سوریه بردام نکه وره راوستاندن. شاندر امریکی تایبت جبو سوریه اما جه به چاوریا راپورتا شاندر نف دولتی جبو سوریه ستیفان دیمستورا کر که بریار دی 14 ویمه ده پیشکشی انجمن اولهیا نف دولتی بکه. و اگر دیمستورا دی پروژه خود بسر نکد دو ادامه ده و نتوین یک گرتی بریار بستینه و هر دو کنگران به تمامی راوستینه. نتوین یک گرتی کار لسر آواکرنا کمیته دستور پیشاروژا سوریه دکه که او کمیته جسد و 5 کسی پکته که 5 کس جالی رژیم اسد ورن دست نشان کرن و 5 کسن دن جالی اپوزیسیون سوری و ورن دست نشان کرن. هروها نتوین یک گرتی جالی خوفه 5 کسی دست نشان بکه که بریار بو دگرهای ازدهان یا دانستاندن اسیتان درباری سوریه یا که 28 و 29 ماه بوری هات انجام دان کمیته دستور سوریه هات با آفا کرن لی او گرانو بسر نکد و تو انجام سرخوفه نانی. کج آلی خوفه ستیفان دیمستورا شاندر ناف دولتی جبو سوریه مخابنیا خود درباری نصر کتنا جوینن اسیتانا جبو آفا کرنا کمیته دستور سوریه را در برند بو. سروک وزیر اسرائیلی هبونا ایران لسوریه و وزیر دروی امریکا گنگ شبکه بنیامین نتانیاهو سروک وزیر اسرائیل ده کنگره که روزنامه‌وانی ده گوت که الگله وزیر دروی امریکا مایک پومپیو لبروکس لی پایتخت بلژیکا بجو و گوت که به پومپیو را زنجیرک جه پیشاتین هرمی و ناف دولتی گنگ شبکه به تایبتی تدابیرن درباری کریارن ایران آلی گرنوی لدوره. بنیامین نتانیاهو بریانها چند جاران را گهاند بو که او دخوازا بداوی آنینا هبونا ایران یا لشکری لسوریه دکن. روزنامه‌وان که روسی راپورت کرد بین ناونیشان ترکیه و ایریشی دورن کردستانی و هیزن امریکی لروج حالات چمی فراتی بکن بلافکریا که هم به هفره زدمن ایریشا ترکیه لگوری روزنامه‌وان روسی ببینن. زاورکا رایف روزنامه‌وان روسی ده روزنامه روسیا بناوه سوبودنایا پرساده بلافکریا که ارتشا ترکیه و ایریشی امریکا و دورن کردستانی لروج حالات فراتی بکه
جبرکو بدیتنا ترکیه امریکا رید ده چکدارن کو دنرینا ترکیه ده تروریستن کو دوران آوا بکن و بکن بنگها ترور خوا جبرویه که ترکیه بتو آوائه کی رازی نابه و اوی ایرشی دورین کردستانی لروجهالات فرات بکه و اگر پیویست بو و آرمان جاهزین امریکی جی بکه. دوی درباره ده شروفکاری ترکی کرم یلدرم دبیجه امریکا گلک پرسیاران درست دکه. جبرکو لسوزین خواه خودی در ناکوه و سربار دکه که ترکیه لگل امریکا گهشته ریکفتنا باجار من بج به هیویا که دورین هفبش انجام بدن و پاشره تواهی آلین تروریست و چکدار جباجار من بج و گندوارین حلبه ین کود بن اجمون امریکا ده درکون لیبله امریکا نهشت که ترکیه در باسی باجار من بج ببه و ریکفتن پاش گوه کر و تو هلوستین زلال پیش کشی ترکیه نکریه جبرویه که ترکیه بریارستاندیه که اپراسیونه که نول روشحالات فرات دناف ده دورین کردستانی پیک بینه. روزنامه‌وان روسی دبیجه امریکا دخوازه که کسین ترکیه وان پسند دکن به تروریست آنگو چکدارین پیادهین به سر پککی و لدورین کردستانی لروشحالات فرات بپارزه و دورک آرام جوان را دبن سرپرشتی خود آفا بکه به مرما ویران کرنا ترکیه و ایران و سوریه و دبیجه اگر امریکا بخوازه دکاره مرمین خواه بجه بینه لیبله رولا امریکا لدور نای گوهرتن ده هفدمه که امریکا جه ترکیه را دبیجه پلانک هیا لیبله او پلان نای اکتیو کرن و او یک صدما سرکیه جروبروبونین لشکرید ناورا ترکیه و امریکا ده لکردستان سوریه. وزارت دارایی امریکا را گهاند که امریکا هبونا دورک کم کرنا آستشر لباجار ادلب به ارینی دبینه. شانداری امریکای تایبت جوسری جیمز جیفری ده کنگره روزنامه‌وانی ده گفت که ولایت نگرتین امریکا هبونا دورک کم کرنا آستشر لادلب به پنگاوک باش نشان ده و گفت که کم کرنا آستشر لسوریه تنها بردوام و دواری جیب جکرینه ده. وزارت کاروبار اردن هن رنمای نوج مرجن کارکرنا پنابرین سوری لدروی کامپان بلاف کر اجانسا ساد زاد یا اردنی لسرزار روزنامه فرمی یا اردنی دازانین گالگوری و بریاره پنابرین سوری کود کامپان ددمینن و دخیانین درباری کار بدست بخنو بوه که و کاربن لدروی کامپان کار بکن اروها لگوری و بریاره کو پنابرین سوری و کاربن جم خودان کارکی بچل جم خودان کارکی دن به کودا خوازا ستوپاکی جواره خستن. جدرک اردنی را گهاند که وجود ماوکرنا درگه جابری سینورید ناورا سوریه و اردنی ده به هزاران پنابرین سوریه و گریان سوریه. جدرک اولهی اردنی جاجانس فرانس پرینس را گهاند که وجود ماوکرنا درگه جابری هف سینوری ده 15 جوت ماه بوریده بهتر ج 28000 پنابرین سوری ناوان ده 3400 پنابرین کو ناوی وان هاتنه تومار کرن جالی کمیسیون بلند یا کاروبارین پنابران یا بسنته ونی گرتی و برازیبون خو به تو فشار و گریان سرمالو ملکن خالی سوریه. لپارزگاه سویدای گروپک چکدار ریش برن سرمالا ولاتی که ولهم بر سربس بردانوی گوجمه یک بر خواستن لگوره جدرن خوجهی راگهاندنه کل پارزگاه سویدای بریا دو هفتیان گروپک چکدار ولاتی بناو محمود زعبی رواندن و فدیه که جمال باتاوی خواستن پشتی در باسبونا دو هفتیان جرواندن محمود و گروپ روژا یکشنبه تاکو فشاره که سرمال باتاوی بکن و پرین دست نیشان کری بدن وان چکداران به گلیان ایریشی مال باتاوی کرن. پارتی دموکراتی کردستان سوریه و یکیتی خواندوان و جوان دموکراتی کردستان روجاوا هنگک لبنان لدار بخاری خصنا پارتی و نونراتی خواندوان و جوان دموکراتی کردستان روجاوا لولات لبنان و خواندنه که به بنیه هاتنا روجا سالوگرا آلا کردی که دکه و حفده به مهیده بلاف دکه و داخواز جملتی کرد لبنان دکه تا که روجا یکشن به 16 به مهی لهولا شاله سوئیس لناوندا یانجی لنافچه یاجدیده لبیروت آمده ببن لگوری و خوندنا راگاندنا رخصنا پارتی دموکراتی کردستان سوریا پیدا کسی که به هفره در خصنا آهنگ دیده مجمر 12 نیورو حتی ده مجمر 4 نیوه پشتی نیوروی بردوام بکن.
لبروتا لبناني ولاتيكي كردي كوباني خودي خوارنگه لسر دست دو کسین جدی رازوری هاتا کشتن جدرک تایبت جار کرش کرکر کوالاتي كوباني کدوه دوشنبه ده مجمر دوی نیورو لسر دست هر دو کسین دری کوکار لخوارنگه خو دابوان جبریا دمکه و جبرکو بیکار مابون بشویه کی دور جمروهی هاتا کشتن دوی کوتی من هواتونه و پلیس لبنانی گهشتنه دماکو بریندار بوون لجبر گرانیا برینن خو جانا خو دزدا لگوری مالپرک لبنانی بلافکریه پشتی لکولینان تاوانا وان هر دو تاوان باران هاتا اشکره کرن و لدورا الاوزعی لبیروته کو جه بویره پولیسان یک جه تاوان باران گرتیه و یدن رویای و هنجی لکولین بردوامه. امی بچن عفرین ده دشنبه لگند اماراته ولاتی کی کرد جالی گروپه که چقدر و راستی لیدان و بم فکرن آنهات لگوری کرد ویدیویی که هاتی بلاف کردن ولاتی کردی سیویل رودین عبدالرحمن دناوا دکان اخوی یا لناوند عفرین لسر دست گروپه که چقدر راستی لیدان که توند هات جدرک تایبت جمارات اشکره کر کورودین دمالا کوری خالی خود نشتجیبو و به هنجتا کورودین بلگیا مال پیرت نبو گروپا چقدر دخست وی بزوره در بخینه لو رابطون دی لیدابون و او ترسان تاکو دا خوازاوان جیبینه. لکامپا خوشتپیا پنابرین روجاوای کردستانی خلک توپابیان به ناوی فرحان رمیل خوگرد و جن احتمام پیک دهات لسر آستا 4 کامپین پنابرین روجاوای کردستانی دو به داویهات و تید تیما روجهات یا کامپا گورگوس که به انجام سه گولان به برانبر سرکفتنا ریکبریه بداویان. لکامپا قوشتپا یا پنابرین روجاوای کردستانی خولکا توپا پی گوژنه تیمان پیک دهات لسر آستا 4 کامپین پنابرین روجاوای کردستانی لهریما کردستانی دو بداویهات تیده تیما روجهات یا کامپا گورگوسکی قهرمانیا و خوله به دسوانی. خوله ناوی رحمتیه فرحان رمی لخوگرد که اوجی جوانکی کردی روجاوای کردستانی بو جبریا 6 سالان و لأوروپای جیانا خوش دست دابو برای فرحان لیستگوانی توپاپیا لکامپا قوشتپا نشتجیه خواست وی خوله وک شانازیه که جیره دیاری بکه. تیمین وی خوله یک جه هولیر، 4 جه قوشتپا، یک جه دومیز، یک جه گویلان و 2 تیم جی جه گوره گوسکی بون. دماتشا داویدا هر دو تیمین روجهات و حمدانیه که هر دو تیمین کامپا گورگوسکینه برانبری هفلیستن به انجام 3 گولان به برانبر روجهات را بداویهات. داویا خوله ده خالات جالیه بریوبرین خوله و هن لیستگوانین کامپا قوشتپه و لسر هر دو تیمین گشتن داویا رکابریه هاتن بلاف کرن. سرکفتنا تیما روجهات جناف 10 تیمان بوجه کیف خوشیه و وکو کپتنی تیماوان خواستکو دیار بکه. از کپتن خوش کپتن فريقا روجهات مش كامبا گورگوسکینا ام گلگی که خوش بوم وی دوریا کامپا ما غالي خو دوست خو نادیت زود براسي ما حفظون لكم هذا نبدأ حمله بقانا هذه ودوري كبو شهيدك برحمتي ورحمه خدي لي او سر 4 کامپا بون دومیس گویلان قوشتپا گورگوسکی مباراة نهائي امو هر دو فريقين مي گورگوسکی چون نهائي حمدانية وروجهات مباراة نهائي مستاند وبيروز فريق روجهات راز حمولة عبارة وسباسيا وتكم سباسيا لجنة دولية كم ساعة وخش خولن توپاپی لکامپا قوشتپا پنابرین روجاوای کردستانی و پرانیا کامپین پنابرین روجاوای کردستانی لهریما کردستانی بردوامن کودوان خولانده جوانین کرد ایشو آزارین خواه دیده جبیر دکن. علی عمر 40 سال لسر کوچبارکردنا رونقبیر کرد دکتر میر کامیران بدرخان و درباس بون. 40 سال لسر کوچبارکردنا رونقبیر کرد دکتر میر کامیران بدرخان و درباس بون. دکتر میر کامیران امین علی بدرخان لاستانبول د 21 ماه تباغا سال 1895 دایک بویه. خوندنا خواه یکم لی تمام کرد داکو جبو هجمارک باجاران دناوا امپراتوریتا عثمانی ده. دوی دمه ده وره سرگون کرن. پیشتی راگاندنا بریارا ویلسون تولی کومالایا بلند بون یا کردی بو. گلک گوتار
di govarên jîn serbestî de belav kirin. Piştî ku dataya leşkeriya Mustafa Kemal Atatürk biryara sêdarê derheqê wî hat derxistin. Lewra li gel birayê xwe Mîr Celadet reviya berê xwe dana Almanyayê. Li wir mafnasî xwend vegeriya karê xebata Netewîya Azad. Piştî şikestina şoreşa Akrê, cardî vegeriya Leipzig û li wir nameya doktora pêşkêş kir. Vegeriya Lubnanê da ku li Lubnanê karê mafnasiyê bike û başdariyê di çalakiyên rewşenbîriyên Kurdî li ger Mîr Celadet bike. Sala 1943 her du rojnameyên Roja Nû ya Heftanew stêrek ya mehane derxistin. Di sala 1947 de berê xwe da Fransayê li Parîsê niştecî bû. Di zankoya Parîs de beşê zimanên Rojhilatê de mamosteyî kir. Wek pisporê zimanê Kurdî û zaravên wê kar kir. Li Parîsê jî Mîr Kamîran navenda xwendin û lêkolînên Kurdî ava kir û bû berpirsê wê. Sala 1948 berê xwe da Amerîkayê û bilgeyek derbarê doza Kurdî û mafê Kurdan pêşkêşî amîndarê giştî yê netewên yekgirtî kir û daxwaza mafê Kurdî kir. Sala 1954 ji keçeka Bolonî bi navê Natalya Dosofîtskî zewicî lê tu zarokên wî çênebûn. Sala 1961 Doktor Mîr Kamîran Bedirxan pêwendiyên bihêz li gel Nemir Mala Mustafa Barzanî ava kirin û bûn nûnerê şoreşa Kurdî Ewropayê taku koça dawî kir. Sala 1970 li gel hevjîna xwe berê xwe da Herêma Kurdistanê û demeke dirêj Lêma û wê seredanê bandoreke berçav li Bedirxan kir ku diriya pênûsa xwe de êş û azar û stemkariya dihata serê Kurdan têde belav kir. Bandoreke mezin di nivîsên xwe de encam da. Sala 1975 de hevjîna wî koça dawî kir. Piştre bi 15 rojan şoreşa Kurdî rastî şikestinê hat. Di encamê de Mîr Kamîran nexweş ket û pir xemgîn bû û bandora wan sedema zora tendurustiya wî bir. Doktor Mîr Kamîran Bedirxan çarê cêriya paşîn de sala 1978 li Parîsa paytexta Fransayê koça dawî kir. Mîr Kamîran ji bilî zimanê xwe yê Kurdiyê dayîk şarazayê zimanê Türkî, Farsî, Fransî, Almanî û Erebî bû. Hejmara pirtûkên wî yên çapkirî gihişte 26 pirtûkan serbarî gotaran. Elî Umar. Berê bi dawî hatinê dubare serûçe. Li Kurdistana Sûriye PYD di kolandina tonelan de berdewam û heta weke îro 11 kes bûne qurbaniyên tonelên PYD û di nav wan de zarok jî hene. Rejîma Esed biryara yasayeke derbarî wendabûyan derkir û li gorî biryarê wendabûyî bêmirinê wê werne tomarkirin. Cemîl Bayik serokê kecekê gefa kontrolkirina Yekîtî Niştîmanî Kurdistan dide û dibêje çekdarên PKK malbata Talebanî diparîdin. Serkirdeyekî Artêşa Azad tekez dike ku Artêşa Azad amadeya beşdariyê di şerê Rojhilatê Çemê Feratî de bike. Be alîkariya tîma Arkê geştan û çayan ji wara hate pêşkêşkirin her şad be.